Kedua barchnong Mawlat pelun minta kasi ke khandai terek unai lur aja arpo kelas dang ke jing Pynneh Pynsah ki atli ki wa ki badana kata kathan kata kawa terjut bar kawa syong da Kaba Pdem Dohkha kini ki wa kini ke jing Pdem Dohkha kelong hadin saus nam ke jing angnut da kedua barchnong banya le ban penbon ni ki Dohkha ha kati kathan ya kini ki Dohkha la Pdem ringkar ke cetre dang pakatana RiKhasi jo kesokar jela la sautli ki snam la lenyok syakmat ngelaya perkat uno ban Pynneh Pynsah ya kane kawak terjut bat kawak syong kani kawak kebingkot kawak syong bat kawak terjut tenta kedau sautli kesenam nilai perkat no ban Pynneh Pynsah ini kidoum kidowa hakini kiwa jungi ki bahab sini area kebingkot kawak syong jungi tenta kedau lakum ba arsnam ye ngalalik kenduk teng spo katena fisheries ki department nak bentangin la hakano urkom ban Pynneh Pynsah ini Dohkha tena kaliang jong kadi penan untuk kopor long genietre rangkat lang bathi kador barsinong ke ai garai jong kador barsinong jong thi ngirung ini rangkat bathi dedam udah kisiam kanu ke jinga hakaba ba Pynneh Pynsah ya kini ki Dohkha ki dok prak ki jong thi sila ban kontak nagaleng jong office ka kloy bin rangkat habis kopor dang men hakani ka stip komiti jong sinong ru ngelaya perkhan kuno ban wanra ya kini ki wa kejungi hakaba kidok kinbon Dohkha nakata ngila perkat bat menta kasngi kalong kekam keba yo isyai ban kaliang jong thi ki media kirawan hangne ban sakilang ya kan kecing angnut bat kingkrang nakaliang jong sinong Mawlat kejungi tinggal yo kecing ira ulong tangkabarit a ngeliyo bah hakane kasngi ban wan bu igini Dohkha hakane kawa bakanang he kanang san bat kanang roy perumpara Puntah kau ipat kasni, nakaliang cungi paiba nong sinong cungkan ke area sini, kila ban pendun kam penda kila pelaj aku ipat por. Kina yalam jaga sinong kila penpau ke jing smokeman bekila lapan penut loy ke ni ke jing temu, kila kerpat rui ki paiba nak nyau teli ke sinong ki badana ketika than, banyak trailang nak benta ban Pynneh Pynsah ya ki Dohkha. Aku juga por ngaru kumu Jerman kesenjuk berbarak sinong, ngakerpat di paiba ki bahap ha nyau teli ke sinong. Jangan ni Mawlat area ke jungi, bakin simlang ya ke jingkit le, kumno ban Pynneh Pynsah ya kene di Dohkha tidak penat. Namar la datang ke sinong Mawlat, nimla ban lai kumtah kene kapor, mapi ki media, bapin penbenalam sekiwai pat ki prasnong, ki bahap hata senjuk jong kira basinong, bakin simlang ya ke jingkit le ban Pynneh Pynsah ya kene di Dohkha dok penat kani kewak ke jungi.